Znate onu biljku koju svi izbegavaju jer peče? E pa ta biljka, kopriva, zapravo je jedan od najjačih prirodnih lekova za bolne zglobove. Toliko puta smo je vidjeli kraj puta ili u dvorištu, a nismo znali da u njenim listovima i korenu leži moć koja može olakšati kretanje, ublažiti ukočenost i pomoći telu da se samo oporavi. Ako vas bole kolena, kukovi ili leđa, ako svako jutro ustajete sa bolom, ostanite uz mene, jer otkrićete kako obična kopriva može postati vaš najbolji saveznik protiv bola. Znam koliko vas ovaj bol iscrpljuje. Mnogi ne mogu ni da se sagnu da obuju čarape, a nekad ni spavanje nije lako. Zato napišite u komentarima odakle nas gledate i da li imate problem sa zglobovima. Da vidimo koliko nas ima koji se borimo sa istom mukom i da jedni drugima budemo podrška. Kopriva je pravo blago prirode, posebno za one koji se bore sa bolovima u zglobovima i ukočenošću. U njenim listovima krije se prava mala apoteka, obilje minerala poput kalcijuma, magnezijuma, gvođa i silicijuma koji jačaju kosti i obnavljaju hrskavicu. Osim toga, kopriva sadrži prirodne materije koje deluju protiv upale i smanjuju bol, gotovo kao blagi prirodni analgetik, ali bez štetnih posljedica. Redovnom upotrebom, bilo kao čaj, melem ili ulje, kopriva poboljšava cirkulaciju i pomaže da se višak tečnosti i toksina izbace iz zglobova. Stariji ljudi često kažu da im se pokretljivost vratila već nakon 2 do 3 nedelje. Nije slučajno što su naši preci govorili, gde kopriva raste, tamo zdravlje cveta, jer ova biljka zaista donosi olakšanje iz samog srca prirode. Pravljenje melema od koprive je jednostavno, a rezultat je moćna prirodna krema koja ublažava bol, upalu i ukočenost u zglobovima. Potrebno vam je šaka sveže koprive ili 2 kašike suve, 200 ml kvalitetnog maslinovog ulja i oko 20 g pčelinjeg voska. Najpre stavite ulje i koprivu u malu šerpicu i zagrevajte na najtišoj vatri oko 30 minuta, nikako da proključa. Potom procedite kroz gazu, dodajte pčelinji vosak i mešajte dok se ne istopi. Tela se masa malo prohladi, sipajte je u staklenu teglu i ostavite da se stegne. Melem čuvajte u frižideru i mažite bolna mesta ujutru i uveče. Ako lagano utrljate kružnim pokretima, još bolje će delovati, jer toplota ruku pomaže da sastojci prodru dublje u tkivo i smire bol. Ulje od koprive je jednostavno za pripremu, a njegovo dejstvo mnogi upoređuju sa skupim lekovitim balzamima. Potrebno vam je šaka suve koprive i 250 ml hladno ceđenog maslinovog ulja. Stavite koprivu u staklenu teglu, prelijte uljem, zatvorite i ostavite da odstoji 2 nedelje na toplom i sunčanom mestu. Svakog dana blago promućkajte da se sastojci lepo povežu. Nakon toga procedite i čuvajte u tamnoj staklenoj bočici. Ovo ulje možete koristiti za masažu bolnih zglobova, kolena, leđa ili vrata. Lagano ga utrljajte. Pokrite toplim peškirom i ostavite da deluje. Toplota ulja opušta mišiće, smanjuje ukočenost i poboljšava cirkulaciju. Već posle nekoliko dana redovne upotrebe primetit ćete kako bol popušta, a pokret postaje lakši i sigurniji. Kopriva ne deluje samo s polja, njena prava snaga dolazi iznutra. Kada se pije kao čaj, ona čisti krv, jača bubrege i pomaže telu da izbaci toksine koji izazivaju upale i bolove u zglobovima. Priprema je jednostavna. 1 kašičicu suvih listova koprive prelijte šoljom ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji 10 minuta, zatim procedite. Pijte 1 do 2 šolje dnevno, najbolje ujutru i popodne. Ovaj čaj ne samo da smanjuje oticanje i ukočenost, već i podiže energiju, jer sadrži prirodno gvožđe i minerale koji jačaju organizam. Posle 2 do 3 nedelje redovnog ispijanja, mnogi primećuju da im je krv cirkuliše bolje, bolovi popuštaju, a telo postaje lakše i pokretljivije. Priroda zaista leči iznutra tiho, ali sigurno. Kupka od koprive je zaboravljen, ali izuzetno delotvoran način da ublažite bolove u nogama, kolenima i stopalima. Naši stari su je koristili posle dugog dana rada u polju, jer kopriva opušta mišiće, smanjuje otok i greje zglobove. Da biste napravili kupku,
Stavite šaku sveže ili suve koprive u litar i po do 2 vrele vode. Poklopite i ostavite da odstoji oko 20 minuta pa procedite. Kad se voda malo prohladi, potopite noge ili ruke i držite ih 15 do 20 minuta. Možete dodati i kašiku morske soli za jači efekat. Nakon kupke dobro obrišite i namažite melemom ili uljem od koprive. Osjećaj topline i olakšanja trajaće satima, a redovnim ponavljanjem bol i ukočenost će se postepeno povlačiti. Tinktura od koprive jabukovog sirćeta jedan je od najjednostavnijih, ali i najmoćnijih prirodnih pripravaka za bolne zglobove. Ona deluje dvostruko. Spolja smiruje upalu, a iznutra pomaže telu da izbaci višak mokraćne kiseline, koja često izaziva bol i ukočenost. Napravite je tako što u staklenu teglu stavite šaku sitno iseckanih svežih listova koprive i prelijete ih domaćim jabukovim sirćetom. Teglu zatvorite i ostavite da stoji 2 nedelje na tamnom mestu. Svakog dana malo promućkajte. Nakon toga procedite i čuvajte tinkturu u tamnoj flašici. Možete je koristiti razblaženo sa vodom za obloge na bolnim mestima ili piti po 1 kašičicu u čaši vode pre jela. Tinktura čisti krv, smanjuje naslage u zglobovima i podstiče njihovu prirodnu regeneraciju. Kopriva deluje postepeno, ali sigurno, zato je najvažnije da budete uporni i redovni. Ako svakog dana popijete šolju čaja, uveče namažete bolna mesta melemom ili uljem, a bar jednom nedeljno uradite toplu kupku, vaše telo će vam uzvratiti olakšanjem. Zglobovi će postati pokretljiviji, bol će se smanjiti, a krvotok i limfa će se pročistiti. Kombinujte upotrebu spolja i iznutra jer tako postižete najbolji efekat. Uz to, pokušajte da se više krećete. Lagane šetnje, istezanje ili blago vežbanje pomažu da kopriva bolje radi. I ne zaboravite, priroda ne deluje na brzinu, ali kad deluje, njeni rezultati traju dugo. Dajte svom telu vreme i pažnju i vidjet ćete koliko malo treba da se ponovo osjetite lagano i pokretno. Kopriva je tiha, ali moćna pomoć prirode koja može da ublaži bolove, povrati pokretljivost i ojača ceo organizam. Bilo da je koristite s polja u vidu melema, ulja ili kupke, ili iznutra kao čaj i tinkturu, njen efekat se vremenom sabira i donosi stvarno olakšanje. Važno je samo da budete dosledni. Priroda ne deluje preko noći, ali kad se pokrene, menja telo iz korena. Ako svakog dana izdvojite malo vremena za sebe, kopriva će vam pomoći da hodate lakše, da se osjećate mlađe i da živite bez onog dosadnog bola koji sputava svakodnevicu. Isprobajte, negujte svoje telo i poverujte u njegovu sposobnost da se oporavi. Podelite u komentarima svoja iskustva, možda baš vaš savjet nekome donese olakšanje i novi korak bez bola.